ها پیامنیر ما ایوب دمیر جه انقره به مرایه دم باش ایوب آخفتنا علی بابا جان و دخوازن وی چاوه دنگ و دخوازن جاده ترکی وردگرینن صالح وقت جی انا آماجه کر راستی داخوازا کو تکرن چاره سرکرنا مثلا کرده و پرسکری که کل ترکی تواهی چنه لسر وی داخواستی درکتن لی وی دری دا علی بابا جان راستی اوا جاره یکم نینه چندین جاره کو بحثا مثلا چاره سرکرنا مثلا کرد کر دوا یعنی پارتیا پنگاو دموکراسی پارتیا دوای دو سال بری وقتا که هاته دامزراندن جی ده برنامه خود جی بحثا و مسئله او چاره سرکرنا ویا کربو ام دیادکارن وها جی شیروه بکن یعنی ده قصدن اویدا تشتکی بالکشی اوه کو ده بیجه کو ترکیه جبووی آماده یه لی یکو آماده نینه انقره ورکی لازمه جبووی جی راستی ده وی داری دا امدکارن بیجن کو Türkiye da edi leser mesela Kürtçi her kudu çe hurdu ben yani da xwazek he ku beçare serkirin le divi wari da emdikarın bejin ku veneka tevahi derneka ve peş jibo ji babacan bale dikişine ve deri yani de beje ku hem vereki lazime o hem ji samimiyet lazime jibo çe samimiyet de beje jibo ku demin beri da ciddi savata ku evji dinav hükümeti da bu de dema wan da Pevacıya ki çareseriye derket bu peş yani ser mesela Kürt çareserkirin derxiste bun li ev hatta demek ki çu ya encam ek derneket holi jibo ji babacan dibece ku samimiyet lazime باشه ایوب یعنی آخفتن علی باباجان بهتر د پشتوان دا پلانک سیاسیه ریکوپیک هنه جبر تشتی کو دبیجه بهتر تشتین هیوینه تشتین کو تنه داخوازن گلو پلانک سیاسی پشت آخفتن ویده هیه Kek Salih, ana rasti çen civina da gel babacan eji runuştum. Yani müjüyüci gellek carancı persi. Mesela mücareke gohun mesela Kürt xwazin çawa çare ser bikin. Tişteki waha got. Heqe menine ku em tişteki usta bejin. Kürt ji xwe mafê wanê xwezayiye lazim e bê çare ser kirin. Daliyê din da jî ew ji bo hemû pirsgirêkên Tirkiye lêkolîna dikin û vana diweşînin. Ana da peşiya wan da rojên peşiya wan da dîsa wê tiştekî biweşînin ser mesela Kürt yani tevahî pirsgirêkên Tirkiye o taybeşî mesela Kürtçî wê divê derê da cî bidinê. Yani vê derê da tiştekî bêjim. Heta niha yani dîroka yani ev dibe ku ji bo propagandayek be yan tiştek be ji bo axaftinek be ji bo amadebûna ji bo hilbijartinan û eger wiha be gelo yani Kurd çawanîzîkî wî ne divê derbarê de Divê derê da tiştekî ew bêjim yani mesela partiyên ku ana ji bo hilbijartinê dixwazin hin tiştan bên ser mesela Kürt rastî tu vê derê da maftarî lê ev partiya hanê yani ya deva bingehekê dixwaze çê bike acela wî jî nîne yani em bêjin ku ji bo hilbijartinekê tevahî ew bikin armanca wan heye ku pêşiya me da yani piştî vê hilbijartinê jî stratejiyekê bidin pêşiya xwe meselên ser meselên Türkiye hur bubun rana yek şey ewe lidaliyê din da bibê nevê yani siyasetmedarın dibe ku îro wisa bibêjin subê bigore jî eva jî tiştekî din e rastî yani tevahî wexta ku em bidin berçav heke mesela Kürt li Tirkiye çareser nabe hiç destelatiyek an jî partiyek serkeftî nabe. باشه ایوب تشتی بالکش دا خفتنا وی دا و گریدانا پرسگریکا کرد به پرسگریکا علویان دا و د دربار علویان دا بحثاوی که دکه کو یعنی کارکرنا وان دکرتا گشتی دا دوی باوا کی برفرهتر به دوی ورن قبول کرن گلو اف گریدان چاواته شیروفک کرن Ama vaha bejim beri destilatiya AKP se tiş derdiketin peş rastî. Kesin İslami, Alevi o mesela Kürt. Ledve deri da rastî piştî ku yani Erdoğan hat serkar ev mesela İslami hinekê dürket. Du mesele anaman. Rastî bana yek mesela Kürde ya duyemiz ya Aleviyane. Yani mesela embejin gelek mizgeften İslami hene le embejin ye xaniye wani ye cem tunene. Ev deri da jî pirsgirêk ka mezin derkeve peş. Yani van her du pirsgirêk behbudinê va girêdayên nînin li Tirkiye ana em dikarin bêjin pirsgirêkên serekene. بله ایوب دمیر پیامنیر ما تجان قری مرابی گلک سپاس شد بودم